We are now on our third lesson. Kada iti series tayo, madama ti series tayo for the month of March, iti prayer meetings tayo, the types of prayers in the Bible. 5 nga klase iti kararag iti Biblia. Naadal tayo idimuno na, the first type of prayer we find in the Bible is the prayer for requests and petition. Dagiti dawat tayo nga pang personal, dayjay ti muna kakabsat nga makita tayo nga kararag yan ti Biblia. May ikadwa is the prayer for consecration. Binigat, basta makariing tayo ti bigat, kung natay ti Apo, Lord, I'm reporting for duty. Consecrate my life. Idedikar ko ti biyag kugan ka, see through my eyes, speak through my lips, listen through my ears, love through my heart, work through my hands, walk through my feet. In other words, agbalin tayo kuma nga adipen, instrumento, kalusugan, kasangkapan, ken baso nga mabalin nga usaren ni Apo Dios ti everyday. It means that tibiyag tayo mailasin kadigiti worldly, carnal, ken basbasol nga araramid ti daytoy nga nailubungan, kadagbiag tayo nga nasantuan tapno ti Apo mabalin na tayo nga usaren iti inaldaw. That's the prayer for consecration. That is very important because dijay ti panangiset tayo ti puso panunot ken biag tayo as we begin the day and everything will fall under proper order. So I hope you started doing that. Now tonight, the lesson tayo kakabsat, our lesson 3 is the prayer of intercession. Prayer of intercession. Panangibabaet. The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 18, Ephesians 6 verse 18, if you would open your Bibles, and let us all read together. Kikidante nga mangbasa. The Bible says, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Now notice the last statement. This is the command of God to us. And as pastor, I am calling every member of the HBBC to be a prayer partner of the church, to be intercessors, to be praying for others. Kung ano to, supplication for all saints. Nga masursuro tayo kuma nga ikararag tayo titunggal maysa. Shall we pray? Heavenly Father, thank you for a successful, victorious, and fruitful mission endeavor. Just in a matter of one day, nagadua po nga tinurong, nagadu nga na-accomplish, nagadu nga na isalakan. Worth it tay biyahe. Kati pa nakausar apo na isibro dete lugan ni Pastor June, wedding anniversary da pay kini mama, inyi spend da apo not for themselves but for missions. And I know that you will bless them for that. And thank you, Lord, this is successful because you have blessed through the prayers of many brothers and sisters in the HBBC, Lord. Kwamti gloria kandayaw, sapay ko matatatsam ti puso mi apo, nga daytoy kat pagbalinan mi nga may sa prioridad. In Jesus' name we pray. Amen. Now, what is intercession? The intercession, kakabsat, it means to plead in the behalf of others. Para iti sabali, agpakaasi ka, kadayjay, makatulong kadigito nga sabsabali. Now, just for the record, I would like for you to know that we are not like the Catholics who will pray for the dead. The Mormons baptize for their dead loved ones. That's not in the Bible. Digiti Catholics, ilwalwan da, dagiti minatay da, ibabaut da, praying for the dead. Wala po sa Bible yan. We don't pray for the dead. We pray for those who are alive. And intercession means to plead in the behalf of others. It also means to negotiate. Kasla dete transaction kakabsat nga dapat mai-close deal. Dapat successful dayjay nga transaction. So makinegotiate tayo kiniapo Diyos for mercy and for grace. Just like in the Bible, when Abraham prayed for Sodom and Gomorrah, gaputa dadjay di kaanakan na nga ni Lot and his family. Kat kuna ni Apo Diyos, I will destroy Sodom and Gomorrah. And for the sake of Lot and his family, Abraham negotiated with God.
Kung naapo Diyos, no damasarakam nga 50, would you destroy Sodom and Gomorrah? God said, for the sake of 50, I will not. Agbilang ni Abraham, awan 50. For the sake of 40, Lord, will you destroy Sodom and Gomorrah? For the sake of 40, I will not. How about 30? How about 20? And how about 10? Kat bilangan na numano ti pamilya ni Lot kakabsat ti members na awang mabilang na nga sangapulo. But the point is, Abraham negotiated for the sake of Lot. Kakabsat, we can negotiate and ask for God's mercy in behalf of our family, our brothers and sisters, our nation, our country, and even for people around the world. It only takes that we care for these people. At the concern tayo kadakwada, kat idawatan tayo idati kaasi iti apo. So that is intercession. Also intercession is to pray for the things that we believe are needed in order to help and resolve their problem. Awan tao nga awan problema na. Kat na dumadumat problema ti tao. Digiti nga problema pakadagsanan. Sometimes they become a hindrance. Tapnon ti pa nagserbi ti apo kat baling nga narigat. They become a hindrance in coming to church. This burden become a hindrance tapno agserbida iti apo. Kat dawatan ta iti apo kakabsat, that is intercession. What intercession does, to that we believe that we pray for the things that we believe are needed in order to help resolve their problem. So that is what intercession does. Now, Tom Elliff wrote a Passion of Prayer book in page 124. He said, intercession is by nature where an individual positions himself. So siya kuma, ikabil ko itibagik between two parties. This party is God, kundi jay karkararagak nga kabsat ti Apo. God and the subject ngay karkararag. I position myself in between. One with the need, so deti akabsat agkasapulan, and one with the answer, niya po Diyos ti, ayan, ti sungbat. And seeks to bring the two parties together. That's what intercession does. He goes in between. Nga apo, idatag kuman dayti nga kabsat, iya sidag kuman isunakan ka, kat dawatag apo ti parabor kan panulong mo kingkwana. That is intercession. Kat I call everyone, I encourage, and I challenge every one of us, amo ka mas managkarkararag kayo nga ladies, ngem sabi ko matahan lang nga ladies ti agbalin nga intercessors, men, datayo nga men. Well, adut maitulong tayo ti trabaho ti apo kakabsat, ngem ti may sa dakkel nga maitulong tayo kararag. I hope that I would receive messages from time to time and say, Pastor, we prayed for you. Pastor, we prayed for your travel. We prayed for the success of the endeavor. Pastor, I'm praying for a building project. Pastor, I prayed for your family. Intercession. God hears and answers intercessory prayer. Iapo kakabsat dinggad na. I remember in Genesis chapter 24, deje adipon ni Abraham. Kuna ni Abraham kinkwa na, anak ko, ingkaman ije lugar mi. Kat kumita ka ti asawa, deti anak ko, Isaac. Go get a wife for my son Isaac. So napan kakabsat, dito nga adipon na, ket in the course of the way, nagkararag ti apo kakabsat. Ket kitan tayo ti kararag na, dito Genesis chapter number 24. Look at his prayer. It's an intercessory prayer. It is praying in behalf of his master Abraham. Verse 12, kunana, and he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day and show kindness unto my master. Apo, pagaramidam ka da, tinaimbag, ipakitam ka di. Itdam tinaimbag, apo, para iti master ko nga ni Abraham. Behold, I stand here by the well of water, and the daughters of the men of the city come out to draw water. And let it come to pass that the damsel to whom I shall say, let down thy pitcher, I pray thee, that I may drink. And she shall say, drink, and I will give thy camels drink also. Let the same be she that thou hast appointed for thy servant Isaac. You see? Nag-intercede isuna, hala nga para kan Abraham, para pa'y kini Isaac.
Adot single diti church tayo. Aya, mabaling nga tuladan tayo. Diti prayer na diti. Kat kuna tayo, Apo. Diti single. Handa ko maagkamali. Ti asawaan da. Handa ko mamatnag. Tiriknada. Handa ko mga matnag. Gapulang ti pressure. Panangidurduro. No panang kankansyaw. Diti unbelievers. Ungodly counsel. Sapay ta dumngag dati godly counsel. Godly guidance. Kat iturong mo idaapo ti umiso nga lifetime partner. That is praying in behalf. So ngayon kararagan na kakabsat, and you know what happened? Jay dinawat na ti Apo nga sign, in grant iti Apo. Ket idi kasarita na digi babay kat kunana painuman nakman kunana ni Rebecca, painuman nakman kunana nga kasta. Kat aywan kunana isakduan ka, painumag pay digi camel mo. Habang nga buybuyaon na ni Rebecca, mas daaw ti sungbat dayjay nga panangikararag na. O kakabsat, others will be blessed. Others will be victorious, will succeed in their life, will find the will of God in their life. But we need to become intercessors for one another. So makita yung kakabsat, nabalbalay gitay gayam no, damang ikarkararag kada tayo. Nabalbalay gida, no ikarkararag tayo ida. So no awan mangikarkararag kada tayo. Mamisan tayo digidya nga balay gay. Kun blessing, nga sungbat kuma, iti intercession. Iso nga kakabsat, deti intercessory prayer, importante nga ingredient, iti success, iti church. So as HBBC, I call upon each and every one of us, men and women, young and old, new and long-time believer, let us all become intercessors. Amen ba? Kitakman yan ta Zoom. All of you there, thumbs up. Will you commit yourself to become intercessors? Dakayan ti Facebook, will you commit yourself to become intercessors? Hala nga commit ita, no? Dikat aramidam nga talaga, rugyanam, because na-realize mo, this is an important ingredient. Nabalbalegi ka, no, damang ikarkararag ka. Nabalbalegi ti sabali, no, damang ikarkararag. So we need to become intercessors. In fact, kakabsat, in 1 Samuel chapter 12, hala nga positive, ayan, kinantay ti negative. If we do not pray for one another, kung na kakabsat ti 1 Samuel 12 verse 23, if we do not intercede for one another, the Bible says, moreover as for me, God forbid that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. But I will teach you the good and the right way. Now remember this, the nation of Israel asked God for a king. Handa dapat dawatan ti king kasi adadan digiti judges nga mangirul. But they asked for a king. Kat kuna ni Samuel, Apo, madinsamot dito dawdawat digiti nga tattao. Kuna ni Apo Diyos, bayam lata, let them learn their lesson. So grinan ti Apo kakabsat. Kat kuna ni Samuel, okay, uray dinawat yu tihan na dapat apagiso. Itad ni Apo Diyos, ngemhang ka isarden nga ikararag. Because if I stop to pray for you, I will sin against God. Amuyot may isang adakkel basol ti churches, hante ikarkararag ti tunggal maysa. Sabali jay basol nga di ka mangmangten. Sabali jay basol nga di ka makikimgimong. Ngam ti may isang adakkel basol ti members ka digiti churches kakabsat. And I know before God, hanamay ayo nga makakita, ti may sa dakkel basol tayo nga members iti church is we are not praying for one another. Magbalinteng ikarar ti bagbagita, yung dito may ikarkarar ti sabsabali. You see? So it is a mandate from God and we need to pray for one another, otherwise we sin. You might say, Pastor, apay nga basol kin Apo Diyos, tihan na bang ikararag? Well, for the sake of argument, I want you to know, James 4:17, it says, to him that knoweth to do good, and doeth it not, to him it is sin. Agasem? Amom nga naimbag, pagimbagan, di kapsat, ti panang ikararag mo, apay nasadot ka, apay nga mo ikaso, apay nga mo i-priority, apay nga han mo nga i-apply. Diba? Masulit ka, masadot ka, amom ti mapaspasamak, agbasbasol ka ti Apo. Why? Because you know it is good, but you don't do it. The Bible says, to him it is sin. So, we need to become intercessory prayers. Now, ito't tagakabsat, I may not be able to finish, but let me just give to you the several things to pray for others. Umuna, I will pray, I will state, sino digiti dapat ikararag tayo, kan anyat ikararag tayo. So let me give you the first three. Number one, for the pastor. The pastor. Di pa nangikararag, dagiti leaders, iti church tayo. The pastor. Ana iti mabalin tayo, kung dapat nga ikararag tayo para kada kami nga papastor. How many of you are praying for us? Tayag naman ti ima na.
Barangay 7. Kinantay man ta Barangay 7. Nakita Barangay 7. Who among of you are literally, hanyo tay tayag, tay mayo, no? Hanyo talaga karkararag kakabsad, ha? Deday lang talaga agpepeso kasi hamula or kararag nagbasol kan, tatan, agswitik ka pa, another basol. So, let me just see, by way of raising your, sino kada kayo ti inaldaw nga mangi karkararag kadagiti papastor? Kada kami nga papastor, dahil na imanan. See? Praise the Lord. Lawag. HBBC Lawag. How many of you are praying for pastors? Oh. Pasukin. Pasukin. Sino kadakiti mangi karkararag nga tal talaga? Kitaan nyo kakabsat? Tsaka mo ito agawid, kayo next time nga damagat, di yun do pala may itayag ta imayo. Sabi ko mata agawid, kayo ita makonbiktar kayo ko nam apo, I'm sorry, I've not been really praying for my pastor. Agbasbaso lakken ka, tihang ko pa nangikarkararag iti pastor ko. Now, what to pray for the pastor? Muna ti aming kakabsat, to see God's direction clearly. Ikararag tayo nga iti pastor, da kami nga di ti apo, kat makita mi, ti panangidalan, panangiturong, panangidirihir ni Apo Diyos, nalawag nga makita mi. As pastors, we are not here for our own. This is not our kingdom. The church is not our kingdom. It is the Lord's. And so it is God who must be followed. Ni Apo Diyos ti dapat masurot. Proverbs 29:18. Proverbs chapter 29, verse number 18. Okay? The Bible says, where there is no vision, the people perish. Amoy kahit na nga sa wundeta, deti people, i-apply tayo kakabsat, da tayo nga members ti church. We are the people of God. Amoy ka na sa wundeta perish, agbali na kinayang kayat. The word perish, bawat tao, gagawin niya ang kanyang gusto. Kinayang kayat. Di amuna nga isot na imbag, isot aramidin na. Awan urnos, kanya-kanya. Kanya-kanyang direksyon. Gagawin niya kung ano ang gusto niya. But you know what? As pastor, our duty is to provide God's direction. Mangidalan, mangipakita, kakabsat, daytoy ti kayat ti Apo, daytoy ti aramiden tayo, tapno da kayo nga members, timo trabaho yo, makita yo dayjay nga kayat ti Apo, sumurot kayo kakabsat. Ala, sa bali nga banag, ti panangikarara, kadigiti membro, nga na sumursurot, han na makikooperar, han na tumultulong, kan awang pulos paset na kadigijay nga panangidalan ti Apo. That's one problem. Ngem ti point ta idat kakabsat, kada kami nga papastor, ikararag da kami, tati inaldaw, makita mi kuma ti panangilid ti Apo iti church tayo. Praise God, kas makita yu kakabsat, ti panangidaldalan ti Apo, kada kami nga pastors, kan ti panagtrabaho ti Apo, kadigiti projects tayo. Nakaskas daaw, di ngamin. Oh, kita nyo, apaglabos pelat basit nga 2 months, nakadadun ti nagapuanan dito building project tayo. Apag awampay 2 months, nakadadun ti nagapuanan iti church planting. Can you imagine that? Amin, digiti kakabsat kat leading ti Apo. You know, makadwayo lang ni Pastor June, mas daaw ka no kasunod pa nagdesisyon na. And he would always say, digito'y kat i-impress ti Apo kanyak. Iturong ti Apo kanyak, digito'y nga desisyon nga ramidan. Madaydayaw ti Apo kakabsat. So pray that God will help us see God's direction. Apo, tulungam ni Pastor, nga makita na ti pagayatam. Tulungam Apo, nga makita na ti panangidalan mo kingkuana. Number 2, courage and strength. Ado challenges ti pastoral life. Ado kakabsat dagiti difficulties. May isa dita kakabsat kat opposition or lack of support ti parte da do mga tattao or resistance, rejection. Di kita kakabsat iti challenges. As pastors, it is our duty nga uray adot han na sumurot, adot han na umanamong, adot sa na mga klon, kan mga akseptar, aramiden malat ti usto, ikasaba milat ta iti pudno, uray adu dagiti tao nga agmadi, masaktan, wenno mang resistar kadigitoy nga mensahe. Pray that God will give us that courage. Analat mapasamak ti church tayon kakabsat ti awan turod mi nga mangi-preach ti sa uti Apo. Sinulangan ng ti mangibagat kinapudno no hang kami nga naturod nga mangibagat. Kasano yung nga masursurot cheerful giving no agam-amak kami. Kasano nga agbyag kayo nga nalintag no agam-amak kami. Kasano nga masursuro yung nga babae iti agbado nga na estilo no agam-amak kami nga mangisuro ti usto nga panagbado.
Kasano kakabsat, ngagtino, dagiti yang people tayo. No agam-amak kami, nga preach kan tira ti sa utiapo kadagay nga yang people. Hanat mapasamak kakabsat, han nagprogreso ti biyag ti a Kristiyano. Han nagprogreso tayo, han ti agprogreso nga kas anak ti Apo, kas tattao ni Apo Diyos. Iso ka sa pulami ti courage. Now, not only that, analat mapasamak kan kakabsat kadagiti souls of men, no awan turod mi nga kasaba iti sa utiapo. But praise the Lord, because of your prayers, marik nami kakabsat, iti panang pabilig ti Apo kada kami. Panang paturod ti Apo kada kami. Panangted na iti tibker nga kasaba, lawlawag, banat dagiti sasao ti Apo. Joshua 1:9. The Bible says in Joshua chapter 1 verse number 9, it says, "Have not I commanded thee?" Kaputan na tayo ni Moses, ni Joshua at sumublat, very young, neophyte, awan adun ng experience na, kat adadanag na, baka di dadinggan, kas panang dingag da kini Moses, because Moses was the original, iso na kat photocopy. So at dati reservations na ganamin. Ngam ko na niya po Diyos kenkwana, di ba imbiling cooking ka? Be strong and of a good courage. Agtibker ka, agturturod ka. Be not afraid, hangka madanagan. Neither be thou dismayed. Hangka nga maupay, hangka ngagkapoy. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Nagpintas na iti last part. Ikararag mo ti Apo, kunam no ka Apo. Marik na ko man ni Pastor ti presensya. Ipalagip mo keng kwa na Apo, nga digiti ibagbaga na, sasaom, katana dapat agbuteng, gaputa kadwa na ka Apo Diyos. Ipariknam kini Pastor, nga kuykuyugan Apo isunan. Ipariknam king kwa na Apo, ipakitam king kwa na, kas di nakita di, adipan ni Elisha. Kakabsat idirumwar di adipon na makita na digiti kabusor. Kat madanagan napang kuna na, Master, napalibutan tayo ng mga kaaway. Kat mabuting, rimor ni Elisha, kat nakita na kat kuna na, oh Apo Diyos, lukatam ti panagkita ti adipon ko, kat makita na kadi dagiti buybuyot mo Apo. Idilukatan ti Apo panagkita na eye of faith, dating adipon nakita na kat kuna na, oh, adugayam ti buyot ti Diyos ngam dagiti kabusor mi. Oh Lord God, kasta ko mati makita ni Pastor. Hana ko mga kitkitahan na po Diyos, ti kalidad, iti posisyon, ti turay, ti kinasyasin o digiti nga tattao, Apo Diyos, sika kuma, hang ko mga isot mabuteng, digiti kuma tattao, ti agbuteng ka, babaan ti panangasabanan. Kararagyo akanayon kakabsat. Kada kayo mo't nga miyembro ikararagyo deta nga kunayo Apo ni Pastor May ubingam da kami hang kumagam amak hang kumamabuteng dakam kumati dapat agbuteng ka dakam kumati dapat agkurno dakam kumati dapat agpakumbaba iti saom ket sanga ni Pastor ti mabuteng nga mangibanag mangilawlawag kada kami dagiti sasom courage and strength. May katlo kakabsat, renewed passion and determination. Apo, pabaruem, iti bara ti puso na, regtana, ken determinasyon na, sapay ta na maupay. Amoyo ti ministry kakabsat, padasan nyo tagpastor, adu dagiti makaupay. Adu dagiti makaupay. Kas nati agtaltalon, adu mo dagiti makaupay. Kas laman og business ka, mapangka agilakot product mo, adda manggatang, adda haan, adda agunget, adda iti diskumpiyado, adda mo dagiti mangpasangbay, adut makapaupay. Kastamot iti pastor, kastamot ti adipon ti Apo, adut makapaupay. Kat kunam kumaapo Diyos, numan pa'y adu, dagiti mabalin, nga makapaupay kini pastor. Apo, han kadi nga maupay, once nga maupay Apo Diyos, kasano kami pa'y nga idaldaulwan na. Galatians 6:9. The Bible says in Galatians chapter 6 verse 9, kat kunan ni Apostol Pablo, and let us not be weary in well-doing. Naimbag dagiti trabaho ti pastor, nakaimbag nga aramid. Amen ba kakabsat? Naindaklan nga banag ti trabaho ti adipon ti Apo kada tayo. Well-doing. Kat sanda dapat mabannog, apay, because in due season we shall reap. Agapit tayo amin, digito'y nga naimbag nga bambanag. If we faint not, so pray that the pastor will not be burned out na dapat maupay. D, family. Pray for his family. Ni pastor isuna ti adda iti limelight, isuna ti iti highlight. But you have to also understand that his family is also a part of that position that God had given to him. Dayta nga nangayaban iti Apo keng kuana. Kararag mo iti family iti pastor. Hanga sikat may nga makipag-uyaw,
may isa nga makipagkritikar, may isa nga mangkitkit at pagkamalyan, pagkapuyan, kat sikat may isa nga makipagtsut-tsut-tsut, makipagchischismis, makipag-istorya, makipagsisiim, tihan na naimbag ti pamilya iti pastor. May saka ko mga makipagkarkararan. Kat kunam kumaapo Diyos. Tinapindas nga prayer mo para ti family ti pastor. Isuro kayo kakabsat. Aboy napindas sa kararagyo. Kastoy, Apo, how can I be a blessing to the pastor's family? Dahil kakabsat, isurat yung mangkid di. Lord, how can I be a blessing to the pastor's family? Let me ask you this question. The pastor is a blessing to you. Are you a blessing to his family? Di ba nagdakkel a blessing ti pastor mo kengka? And his family is there behind him. At times, the pastor kakabsat talaga nga he gives his life for the ministry. He gives his life for people. Kat pati family, no, duma makipagsagrap, no, anat problema at ministry, ganun din sila. Kat isipin nyo, no, kasanot ka-adult members tayo, kastat ka-adult problema ti pastor. And at times, even the pastor's family suffers with him. Which is hangko mga dapat kakabsat, nilang kumapastor ti dapat mangibaklayen. Now, look at this. The pastor is a blessing to you. Are you a blessing to the pastor's family? How have you become a blessing to his family? You know, I praise God. To God be the glory. Recently, dadadigiti umay mangmangtod ti makmakan. Idi namin sa narabi, aday may nangtod kakabsat ti organic egg. Inikan na da Pastor June, talong at tray. Inikan na kami mo ti talong at tray. Kat timing kakabsat, gaputa na paubos na yung aming organic egg. Kasi ni Mrs. Ket i-Cesar banak no kata tikwana kat masapol nga ako good diet ta kasi kunana ti mindset mi aming kakabsat kaya't mi nga habang nga tumaeng kami tatatahampay nga talaga nga napakaruan ti bagi kada gititiltilad nga makmagan agpasalon at kamit basit tapnon ti kasta napimpindas ti panangaramat ti apo kada kami so nga gatangan na organic egg. Kat maibusan kakabsat, timing, siguro kinasauti apo de kakabsat, kunana ikam ida, organic egg, maibus ni organic egg dan. To God be the glory, that's a blessing. How have you become a blessing? Kaysa talag sisim ti ubram, api nga kastoy di asawa ti pastor, api nga kastoy giyanak ti pastor, api nga kastoy. Amoyo, nakaladladingit kakabsat, nagadut churches, nga kakasta ti klaset membro. Dito pa pampanunot, ti pastor, blessing kadakwada, nasursuro dati agbiag nga kas Kristiyano, ti biag da blinesan ti Apo, gaputa hinubog ti pastorida, trinain ti pastorida, anapay, sinursuruan ti pastorida, kat nagbalin nga naimbag ti biag da, kat di daman na makita mo't kakabsat ako nada, ni pastor has been a great blessing into na ti biag na, tapnon ti kasta, mablessan tayo. Let us also be a blessing to his family. Amen? Dakas kakabsat, nga panunutom, deta nga bana, detat mesa nga naimbag nga karaharag mo ti Apo. It's a good thing ako na, Lord, kam ti salon at ti pamilya ni Pastor, tulungam ni Mrs. na Apo, tulungam digiti anak na panagbasa da. That's good. But you know what? Tinapimpindas nga prayer mo, Lord, how can I be a blessing to my pastor's family? Paano ako maging blessing sa kanila? You just don't know, kakabsat, how the Lord will also bless you because you take care of the pastor and the family. Makita yun lang no kasano kakabsat, ti panang bless ti Apo. Kadagiti tattao nga nang patadog, kadagiti at adipon na. Dagiti pampamilya nga nang pasangbay, kadagiti adipon na. Nang bless kadagiti adipon na. The Lord had blessed them tremendously. You see that? So pray for his family. Pray for God's provision. Nga ti Apo, sabten na dagiti pagkasapulan, iti adipon, iti Apo. Well, to God be the glory, kakabsat. And thank you for I would like to take this moment, kakabsat, nga mangi-praise kini Apo Diyos, ti kina-generous yung nga members. Especially iti patriarch tayo. In provide ti Apo, kakabsat, tinapimpintas nga pagluganan na. You know, along the way, agbibiyahe kami kung kuna ni Pastor John. Awan, no tay CRB, awan deti, kasto nga comfort tayo. Awan kasto nga kataray na, nakatartaray kakabsat. Agsasarunukam kada Pastor Dennis, ti tartaray kat 120, 130, iso dagat 80. So, iso dat ag-break in tilugan, imbes nga da kami, nakatabtab di lugan da, van. But I praise God. Kat permi kakabsat, well, haan nga dete for the sake nga ma-enjoy namot kakabsat ti material blessings, nga makita yung kakabsat, dito nga provision is not only for him to enjoy it,
but it is for him to have a better car to use for the ministry. Kasta ti panunot mi nga pastor. Nga digiti nga na in material na blessing, they are not just there for us to enjoy it. No. They are there. Tapnon ti kasta mausar mi nga para ti ministry. No napimpintas nga lugan, di kad napimpintas nga maaramat para ti ministry. Amen? No dakkel nga lugan, dakkel lugan nga maaramat ti ministry. So it's not about the thing nga may enjoy mi mat digiti nga material. No, may isa nga banag dayjay. But the real thing is ti mindset mi ministry. Nalpasan nga insukot mi biag mi ti apo kabsat. No material di pagsasaritaan hang ko mga ministry sinarag mi, lubong ko ma, secular ko ma. Ngamin give up mi di kita gapo ti ministry. So digiti material things nga iti apo. Well, consolation at one point. But they are all for the ministry because that's our mindset. That's what we are here for. We are not here for the material things. We are here for the ministry. So whatever material nga i-provide ti Apo, maaramat amin nga para iti ministry. Kat ni, makita yo, ti panangrugi tayo kabsat, nanumo, we used whatever we had. Idi ti dangalugan ni Pastor John, tricycle kakabsat, nga karag-karag, nga nakaring-ringkor, kala helicopter. He used it, kat nag-expire, naging gana kakabsat, nga talagahan nagbalinan, kat sinukatan ti Apo. Sinukatan ti Apo Elto, inusar ti Pastor John. Sinukatan ti Apo, dedi puraw nga Toyota, tama raw, nang tagtiblo, nausarami na para ti ministry. You see, that God will provide the necessities of the pastor, not only for him physically, no di kat usaran na nga para ti trabaho iti Apo. But pray for that. Pray for God's, by the way, tinapinta sa kararag mo tagat ko ng Apo Diyos, how can I be an instrument to provide for the pastor's need? Not only for his physical need, but for his needs in the ministry. Kita nyo kakawsad. Hanga deti ibagak deti, not that we desire a gift. Basaak man deti ko na ni Apostol Pablo. Diti Philippians chapter number 4. Nga kuna nga kasta, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Hanga deti kupikupan mi, tarigagayam mi, uno we kavet kakabsat. No. Because God can use other means to provide. Kasi da kami, we live by faith eh. Intod mi ti biag mi ti Apo, amumi God will provide. Eh kato sikat usaron ti Apo, sikat blessan ti Apo, right? Gamno hamo kaya ti paaramat, adama balin nga usaran, but you miss the opportunity to be blessed. Ngem kada kami not that we covet, not that we desire a gift. Like kunakon kakabsat, intod mi ti biag mi nga para ti ministry, kat kunami, Lord, we surrender our lives to you, we give up our ambition, we give up all of these things, we know you will provide. Kastat mindset mi nga pastor. By faith, kakabsat. And God has not failed to provide. God has not failed to meet the needs of His servant and to meet the needs of the ministry. Ngam ti lang ibagbagak nga point ita kakabsat. Ken kakabsat. Amo ka di nga kayat nga sika. Ti padakkelan ti Apo ti account na. That God will make your account abound. Kunana, fruit that may abound to your account. So kasursurwang ka itata, no kasano ka na ka nga i-bless ti Apo. Sursurwang ka no kasano, ngagbaling ka nga intercessor, prayer partner ti pastor. Kunam, Apo, use my life. How can I provide the needs of the pastor? How can I be a blessing? Muyo, deti lugan ni Pastor John, happy nga fully paid, deta kakabsat. So I would like to challenge each and everyone, take part. Make a one-time commitment for this. Para ka deti nga lugan. Amuyo, DJ lang manong nga kararwa. Kunakot ni Pastor John, iti agawid kam diti klaberya ko na kadigidjay nga kararwa nga naidalan. Ken, key people tayo ti masangwanan nga aldaw. Sulitan deti nga Montero ko na nakakabsat. Sulit na. Pero look, that's just one travel. Adun to pa nga travel kakabsat. It's not about the Montero, it's about the mission. Ngem dakkel dayto nga nagmayat nga accessory. Kaslamat ka, look, gala dito live stream tayo kakabsat. Amen? Hawa ko na, nagngingin na, digiti gat-gatangan tayo. Aguyaw-uyaw ka, ako na, nakangingin na ta computer, ginatang na pastor. Sa totoo lang, kakabsat, amin na ministries tayo, Claveria, Pasukin, Lawag, Bagara, amin, digiti susaran tayo data, umabutan tingan nga ni 1 million. Malula ka, di ba? Kat ko na, nagpaunay kan, para computer lang, 1 million. Kakabsat, kayat mo nga rod nga tigatangan tayo tayo saglalaka. Kasano nga napintas ti live stream tayo alaman? Adawad ko makasti nga live stream tayo. Adawad ko makasti nga kalinis kakabsat ti video tayo. Nuhaan nga gastuan tayo tayo kasayaatan. Kaya ko na,
Di pala gumatang ni pastor, dagiti sa 20 mil nga laptop. Ala, padasan tayo Gumatang tayo, dagiti sa 20 mil nga laptop. Takitan tayo kakabsat no, agbalin ti live stream tayo. It cannot. Kasapulan tayo, dagiti talaga nga laptop kakabsat nga usto. Ti problema ita, no ano dagiti laptop nga talaga de kalidad, nanginamot kakabsat. But even then, the Lord has provided. Kat nakapus na kayo imbag ti puso, digiti kakabsat ti Hawaii through Preacher Glenn. Ne. Kat nagsangpot, digiti gadgets man ang kakabsat. Kat, wow, I don't know of any church here up north nga dakakasta nga kaadu ti gamit na kakabsat for live stream ministry alone. But look at it. Na-start ti apari, gapo ka deta nga live stream. O, nabaptize ni Ma'am Lydia Agatep, na-saved, then nabaptize from Lasam. Kat ninakat adu kayo nga da dita abroad. So kada kayong matagbuy-buya dito abroad, mabiblesan kayo. Kakabsat, take part. Send your tithes, your missions offering. You see, be a part because the Lord is blessing you. Di ba? Gumaw-gawawa ka ti spiritual life into ti apo ti HBBC. Kat ti HBBC nag-invest iti dayta kakabsat. Kat sabay kumata, you take part. Lalo ka da kayo nga baptized members nga da dito abroad. Amen? Take part. Make your commitments. So pray for God's provision. Last, God's protection. Ikararag tayo, iti panang proteher iti apo. Panang salaknib, panangaywan, iti apo. Ado dagiti tattao kakabsat nga dakas ti panunot na may panggap ti pastor, para ti pastor. Ado dagiti tattao nga hante ammo ngem gayem ti liklikudan kakabsat, hana naimbag, dagiti aramiden da, isaw-sawang da, sarsaritaan da. When o dada dagiti tao kakabsat nga namang accept. Let's pray. Tikon na ni Apostle Paul, the Lord has delivered me from the mouth of lions. No, damay sa nga dapat i-preserve ni Apo Diyos kadagiti kagimungan tayo. Number 1, dagiti adipon iti Apo. Pray that God will preserve us. Pray that God will direct us. Pray for God's intervention. Apo ko na, dagiti aramid trabaho panggap ni pastor, ag-intervene ka. Ta isunagat kasla ama. Iti unag ti pagtaengan. Kunam apo kas iti ama ti unag ti pagtaengan nga mangiset iti leadership. Tulungam ti ama tapnon ti kasta napintas ti panagduras, panagturong, panaganayas ti unag ti pamilya. Kat kada tayo nga anak iti apo kakabsat dependent tay kini apo Dios agserserbita iti apo. Kunate ko man, Lord, bless my pastor, empower him, guide him, provide for his needs. Make me a blessing to him. I-stress ko man deta kabsat, tingo na ako not that I covet. Amuyo kadakay ngayang professionals, listen, ibati kadakay deto, listen very carefully. Itatamang rugrugi kay pelaeng, at least you're giving your tithes, your missions and first fruit and everything. But you know what? Why don't you make this a prayer kunam, Lord, as you have blessed me with a job, I want to partner with my pastor. Help me, Lord. No, anya, digiti needs na. Help me to be creative, to be thoughtful, O God. Nga makitak nga sigod, no, anyat need ni pastor. Kat kanyak, masursurom DJ Joy kakabsat nga, igatangak man ni pastor, iti barong. Di ba? Makitak kat iso, DJ barong na. Iso, DJ, kuana kat ni, in a span of 2 months, kat makitak kat DJ barong na, kat kasla maminduang agpuligos. Amam, ada trabaho inik ka nakatiyapo. If you do this, teko not that I covet. Teko na kung we live by faith, we know God will provide. Ngam isurusuro kayo kakabsat, tapno makasurusuro kayo. Nang runa kada kay nga young professionals. Okay? Deti kung namin kakang kanayon, aglalalo no, gumatang kat baro nga sapatos mo. Hana, dakas ka mapanunot mo. Ni pastor nga ta, igatangak mamot. Di ba kakabsat? Nakaragragsak ka, mangipopo sa dabaro nga sapatos mo, dita Facebook. Naragragsak ka, kakabsat, nga di pastor mo inramanam ka, di nga blessing mo. Amen? Oh, not that I desire a gift. I hope you understand this, brethren. Dakay nga yung professionals, especially because mangrugrugi kayo, kat kayat yung nga tiapo, pagbaligyan na kayo, bendisyonan na kayo, isursurok ka da kayo no kasano nga deta account yo, kat i-prosper na kayo ni Apo Diyos. Not that I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Kat no dahito kakabsat, nakisauti Apo ka da kayo, kat ma-realize yun, no hamo kaya, talata. Apay kit di kakabsat, hangan lang sikat mabaling nga usaran ti Apo. Awan ti mabaling mong ipanakil. Because, ang naipilit ni Apo Diyos, but I'm just teaching you so that you will grow, your life will be a blessing,
Ikat nagsaya aton no, makitan to ti panang prosperity apo king ka. Why? Because amum nga taripatuan day adipen iti apo. Amen? Oh, kay kasla ti recently, nang tudnimay an iti, di dyan, dete soy milk. Di Pastor John kakabsat, soy milk tin inuman na. Uray ba't siyak no kwan, makipaginumak pa di soy milk, sugar free. Oh, egat ko na ni Pastor, mano deto eh? Ay, biya mong Pastor. Di ka nag-order kami man ng kakabsat. You see that? So, basita ba nagdigijay, but it makes the difference and God looks at it. See? So, let us be the answer to our own intercessory prayer. Hangko ituloy yung kakabsat, time is very short. Atidog deto yan. Ado pa iti, kahit kung iburay, ngem sapay kumata, the impact na kada kayo deti message tayo that time. I want every head be bowed, every eye be closed. For a few seconds, I want you to reflect on the message. Kat kunam, Lord God, no sikakat makitam ti bagim ita, mabalin ako nam apo, adayu ak kadayto insurum. Adupay ti dapat masursurok apo. Kat ni makita, dayto gayam ti may nga pagsayaatan ti biyag ko. Dayto gayam ti may nga pakaiaywam nga aramidek. Ti panangikararag ko kadagiti adipan mo. Kat no kasanot panangikararag ko kadakwada, nga ti biyag ko agbaling nga sungbat mo't kadayjay nga panangikararag ko kadakwada. As I pray for their courage, let me be an encouragement to him. As I pray nga i-renew apo Diyos, ti passion da, let me be a brother, a member, Lord, nga maka-inspire ken kuha na apo Diyos. As I pray for his family, let me be an answer, Lord, to their needs. As I pray for your provision, let me be an answer, dear God. Use my resources to help meet the needs of the pastor and the ministry. As I pray for his protection, may sako mga mang proteher, han nga mang dadael, han nga mang perdi, han nga mang chismis keng kuana, han nga mang pasakit keng kuana, no diket mang proteher, mang bakod, mang salaknib, ken kuana ang po Diyos. Yeah, pray to the Lord right now. Kat sapit deta nga kararag mo, aramidem. Aramidem deta. Kat tiya po bendisyonan na kanto. Dear Lord, thank you for the message tonight. Thank you, Lord, for teaching us how to pray for your servants. I have appealed to all the members to be intercessors. I have also given the challenge ng ron na digidi young professionals. Hanga dete per sa mi apo idano. Takas la ka DJ widow woman kuna ni Elijah, feed me. Last meal na apo nga mintud na you blessed her. Digiti apo kat panang isuro ken panang test mo kadakwada apo Dios. Kat nagsayaatan apo no mapanunot da ita. Handaman kaya nga may sa. Tutulag da 2, 3, 4. Kat kunada igatangan tayo matibarong ni pastor. Uri na birthday, uri awan ti special occasion. Not that we desire a gift, but as pastor you know my heart. I want them to learn and I want them to abound in your grace. In Christ's name we pray. All of God's people say, Amen and Amen.